Suluk solanasang, selamat sitamu sule. Sia sende sidupa kaborok lan te penanda bisaran na po matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube ya KB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puama matua lata bahasa lan atu ya te dia lalamai Filipi pasal 2 angka 92 saya lako 10 karua. Apa dolo lata bahasa tu kadan na puang mai kami tamas sambayang. Rampo mo kan ni mati olo malabi mi opuang umbawa te dia nakatuang kilaki perompan. Lamenda di Korean sumanga ki mati olo malabi mi diona kaburan nasia sundun na pak kaborok mi lako kami. Laki pogau sia laki rangi tu diona kadami opuang. Kamu opuang pena masalo unadai kan ulin di kadami pamatoto kan mempogau i. Lansangan na puang Yesu ki masambayang mati olo malabi mi o ambe daw suruga. Amin. Susiduka moto laparannu komi sia sende komi sola. Pasal 2 angka 10 karua surat Filipi Pak Basanta atu ya teh. Ana dipakondi na kuah sende lan pengkarangan lan kabudanna pengkarangan. Sende lan kabudanna pengkarangan. Suluk tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Biasa na kuah tahu ia tu katuanta ia memisa perjuangan. Batu pengkarangan kapua tu latapanata. Ia tu mintu torotolino inang la berjuang ia bak tu la mengkarang taru ya. La mengkarang bangki lantai katuan ia teh. La mengkarang ki dikua ana dilambiran tu diran mana. Bak tu la berjuang ki. Tu la mananna tuo sia milik diomai buda tanga sia gau tang meba lako kameluan. Ondong piraka ana den la berjuang lan mintu allo katuanta dikua anta tuo na luang kamarampasan lan lino ya teh. Suluk salanasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus. Lamai Pak Basanta at tututemo di nei umbasay sia dini umpa pesanan ni tokumua. Apara la dipogau sia umbara la dikua umpogau i. Tediona katuanta. Masero tabasa sia tarangi kumua. Ia tutanan painannan simisa tau la mendadi garontokna pengkarangan kapua bak tu perjuangan. Misa sangka na Pak Petiruan Paulus kumua. Moi analan Pak tarungkuan tu Paulus. Apa tontong bang umpak pesanan ni bak tu napak piambaran tu kareba kaparanuan. Duka lako kombongan dio Filipi. Dikua anna lan ulolangan ni te katuan kombongan na puang matua dio Filipi. Inang paralu la na parakai tu kamisaran pa inan siadaan nabu tu sipak sia tanga mak nuku-nuku. Napa pekaintinan Paulus tokumua manasa masussa sia masang. Tu latua si turu Injil bak tu kadan na puang matua ke mainami sabangki bak tu egois ki. Sia ia ke tuoki mak nuku-nuku. Bersungut-sungut. Siapa si tak gerang ki, te geran. Ia tu si patona tokumua ia tu Injil bak tu kadan na puang matua. La unan tak simisa tau lako kapak ranuan. Sia la tuo tontong sende paiman unangkaran mintu pengkaranganna. Ondong pi anna birisan la untanga. Sia umpoina. Sia umpogau melona. Ya tu mintu na to mangka sia mukun na pogau Paulus tonna dirante basi. Ondong pi anna umpasadia kalena unolai kamatean belana Injil. Ya duka moto na tontong umpas sambayangan ni sia umpakilala itu kombongan na puang matua dio Filipi. Suluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu katuanta lan lino ya teh. Manasa kumua ponnotongan tu agan batu kara katuan tumukun umparoso tanga sia penanta
ondong pi kapatongan anta. Yamoto anta nenek duka mo mengkaboyok. Apa susi tu sangka na pokada Paulus lako kombongan dio Filipi, la susi duka mo ki to kumua, tay anta sosok ba tu kaaturannu. Sia mak nuku-nuku. Sagadina la tontong ki sende sia parannu lan kapatonganan lako puang matua, sia mai komi. Ta tontong untoy manda itu kadan na puang lante katuan ia te, moi anta nenek bang. Unola itu jona magasanna katuan ba tu moi anta nenek. Unola itu jona mapari na katuan lalino ya teh. Pena masalo na puang untundui ki solanasang. Amin. Ta masambayang. Tontong ki kure sumanga tu kadami puang tu mi parampola ko kami. Lasande kan ni mati olo malabi mi, sia lama patongan kan ni, sia sende kan ni tontong umpurin pakalabi sangami. Lan sangan na puang Yesu ki mak kure sumanga. Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua, tontong bangki palaku kumota subscribe sia tapak bagian ni tu kadan na kada katuan lako padanta. Kure sumanga puang tontong umpasiriaki kamarampasan.